Pozdrav svima, Petar ovdje, dobrodošli u vašu prvu lekciju Visual Basica 6. Prvu stvar koju ćete vidjeti kad upalite Visual Basic jeste ovaj prozor. Znači ovdje birate tip programa koji želite da kodirate. Mi za sad ćemo koristiti samo standard exe program. Znači kada kliknete na Open, ovdje dobijemo jednu formu koja je u stvari naš program. Vaš program možete pokrenuti na ovo dugme ovdje. I to je pravično standardni program koji dobijemo čim upalimo Visual Basic. Prvu stvar koju ste, pretpostavljam, već primijetili jeste da je moj Visual Basic izgleda malo drugačije od vaš. To je zato što imam upaljenu jednu opciju koja se nalazi ovdje. Znači upalite ovo i vaš Visual Basic izgledati isto kao i moj. U ovom video vodiču ću vam pokazati neke osnovne funkcije Visual Basica. Ako ste prvi put ušli unutra, da vas malo upoznam s okolinom. Ovdje imamo alate, znači možemo postaviti dugme, možemo postaviti tekst, ne znam, dovoljno za unos teksta, mjesto, na dugme delete brišemo. Sa desne strane možemo vidjeti podatke o trenutnom objektu koji nam je selektor. Evo recimo ja selektujem ovu formu i ovdje imamo podatke. Recimo ukucamo moj prvi program i vidite sada nam se ovaj program zove moj prvi program. Program pokrećemo znači na ovo dugme start i evo ga. Sada da napravimo tog programa da nešto uradi. Uzmemo jedno dugme ovdje i stavimo ga, postavimo ga. Standardni tekst je command 1, ako stavimo još jedno onda će biti command 2, command 3, sve tako. Za sad nam treba samo jedno. Znači, da bismo vidjeli kod tog dugmeta, potrebno je da 2 puta kliknemo na njega. Evo ovako, i ovdje sada znači pišemo kod koji će se izvršiti kada to dugme bude pritisnuto. Prvu stvar što uvijek treba da uradite na početku projekta jeste da ga sačuvate. Znači save project, nađemo lokaciju, evo recimo moj prvi program, sačuvamo i poželjno je izaći i ponovo ući taj program. Ovako. Kad ponovo otvorite taj program, nećete vidjeti vašu formu, vidite da je nema. Znači, potrebno je samo da 2 puta kliknete vamo na ovu ikonicu i vaša forma se ponovo pojavljuje. Ovako. Znači, ovdje će se izvršiti kod, ovdje pišemo kod koji će se izvršiti kada ovo dugme bude pritisnuto. Vidite sad, kada pokrenem ovo dugme, ali ono ne radi ništa, možemo ga pritiskati milion puta. Ovako. Najprostiji kod koji ćemo da uradimo jeste izbacivanje, pokazivanje poruke na ekran. Ovako. Message box i stavimo tekst neki, recimo test. Ovo je moj prvi program. Svaki tekst se piše u znacima navoda. Znači sada ako pokrenemo program, kliknemo na ovo dugme, pojavit će se prozor na kom piše ovo je moj prvi program. Također ovo možemo raditi više puta, recimo ovo je moj prvi program, ne znam, A i B. Pustimo moj prvi program A i moj prvi program B. Sad razlog zašto se sve ove poruke ne pojavljaju odjednom jeste zato što Visual Basic izvršava program liniju po liniju. Znači prvo će se odigrati ova linija, kada se ona završi, odradi se, onda se odrađuje ova pa ova. Znači ovo će biti vaš prvi program.
U sljedećoj lekciji ćemo se upoznati sa promjenjivama i nekim malo zanimljivim stvarima. To je sve za ovaj tutorial.